شواش بنرین هجا ایرو د برنامه کنو یا رمان و کملگه دم بهورانه اسپاسیا و همویان دکم انکو برنامه مد مدیا جواکی ده بلاو دکن از باورم و تماشا موانین مین نو هنا از لورا دخازم چند گوتنا لسر برنامه ما ببیجم آرمانجا و برنامه اوکو ام د جیانا روشنبیریا کردی دا بزمان کردی فلسفه رمان و زانستین سوسیال بربلاو بکن هیویدارم کو براستی تماشاما وانین بردوامی هبن و از یا راستی دبینم کو د جواکا سوسیال یعنی مدیا سوسیال ده هن هوالن ما گلک اهمیت ددن و دنویسنن هیویدارم او کاوی کارگریا وی باندورا وی لسر ما هبه بابتا ایرو پچه گریدایی بابتا هفته یا بوری چواکو اندزانن لسر او کسین که نو تماشا دیکن جبوان آگاهداریه بدم هفته یا بوری ما لسر دیالکتا هگل ما خفتی بو چوا بندس و سردس ستاتوکین بندسی سردس و پرسات ترسی و خباتی کری بابتا ایرو گریدایی پچک ببی مسئله بلکه هم تکارم بیشن که بابتا ایرو پراکتیکا و تئوریا که ما هفته بوری بحثاوی کش براستی نجات پرستی حقارت لکردا رنجیده کرنا کردا جروجا چبونا کمارا ترکیه برنامه ایدئولوژیک یا هری استراتژیکه اویا استراتژیک یکی ایدئولوژیکه کو کردا وکه ایدن آوا بکن لی یا راستی پسپور ویداویه بالاخره دکشنن لسر تایبەتمەندیە که نو یا نجات پرستیە دژێ کوردان حتی ناوێ وێ هن پسپۆر دکن وەکە نجات پرستیە نو یعنی قەستەوان زێدەتر ئەوە کو چاوا بەرێ کو دەولەت ایدئولوژیک وەکە استراتژی یا دولت ایدن کرنه خرا کرنا کردا شیطانی کرنا کردا آنورمال کرنا کردا و که ایدئولوژی بکاردانیا لی ایرو او بویا مال جیواکی مال انسان جیانا روزانه براستی بگومان دولت د پاشویاده لی تشتکی نو هیا لبر گلو ام دکارن بیجن ایرو لترکیه دجمنتیا دجه کردا جه آلیه ترکان و بلنتر بویا بگومان جبوکو ام برسوا بیا بدن دوی
piçek li rastiyên jiyana rojane binêrin. Hûn dibînin vê daviyê gelek bûyerên heqaret, rencîdekirin, tecavûz, êriş li ser Kurdên sivîl, li ser nasnameya Kurdî, li ser kultura Kurdî tê kirin. Bêguman Kurd hîn bûne, Kurd viya ji jiyana xwe her Kurd dizane, lê di raya giştî de gava ku ev tên rakirin, raya giştî de gava ku denk didin, olan didin, bêguman ve çaxê taybetmendiya bûyerê piçek tê guhertin. Li vir êdî tiştekî weka stratejîk heye ku bêguman devlet dixwaze bi giraniyê bide li ser jiyana rojane ya ku di rutîna rojane de bi rastî nasname tên tahrîb kirin û nasname tên ava kirin. Ez li vir pêşî dixwazim berê ku behsa bûyerên ku hûn hemû pê dizanin bikim, dixwazim li ser têgeha êdinkirinê piçek bipeyvim, ji ber ku ew yek ji girîngtirîn armanca divan bûyeran de. Hûn pê dizanin li Sakarya li ser karkerên Kurd aileyekê mezin ya ku çûne karkeriyê dikin, li Sakaryayê êrişek anîser ez naxwazim bi hûrgilî li ser viya bipeyvim ji ber ku raya giştî êdî baş agahdar e derheqa viya de. Lê dixwazim balê bikişînim li ser tiştekî ku di axaftina min de em bêjin ji bo min weka babeta îro ye. Gengeşî çêbû di nav raya giştî de ku gelo ew kesên ku êriş hatin li ser wan çi kesin? Yani bi kîjan nasnameyê wan dixwastin yani raya giştî di raya giştî de derketin holê. Bêguman xebatekê pir sîstematîk hate kirin ku ew bûyer de-etnîze bêkirin. Yani ji sedema, ji çavkaniya etnîkî neteweyî bê durxistin û bûyer weke bûyereke adî, bûyereke normal di navbera karker û karsaz de, di navbera têkiliyên sosyal de ku her roj mümkün e ku çê bibe, weke wisa dihat pêşkeşkirin. Hatta valî, kaymakam, kesên evlekariyê, jandarma di vê warê de kesên malbatê hişyar kirin. Hatta çûn û hatina rojên pêşî li gundê wan qedexe kirin ku ew rastiya meseleyê diyar nekin. Bêguman divir de tiştekî pir girîng heye. Tiştekî pir girîng heye ku girêdayî bi axaftina min a îro ye. Ji roja çêbûna Komara Tirkiyeyê nakokiya sereke, nakokiya di navbera netewê Kurd û dewleta Tirkiyeyê de ye. Nakokiya sereke
يعني جي دما مدى ايديولوژیک و کو ما گلک مناقشه دکر مدگو temel çelişki baş çelişki temel çelişki baş çelişki nakokiya bingehîn dinabera Kurda û Tirka de ye gava ku em birastî li ser asta nûya nijadperestiyê eger em bipeyvin belê êdî nakokî dinavbera xelk bixwe de ye xelkê sivîl bixwe de ye dinavbera Kurda û Tirka de ye lê navê viya navê vê nakokiyê navê vê dijbertiyê ji roja çêbûna Cumhuriyetê ta niha bi navên din hatiye evkirin carna gotine şaqî gotine îrticayî gotine feodal gotine komünîst gotine terörîst gotine karker gotine tiştekî din yani Kurd her tişte lê weke ku ew êrişên ku tên ser wan ew nakokiya ku ew daxwaza ku ew talebên ku ew platformên siyasî ku hene ev ne ên Kurdî ne ê karkerî ne ên terorîzmê ne ên tiştên din in divê bûyera davî da jî ameliyetên pir stratejîk li ser vê bûyerî hate çêkirin ku bûyerê weke ne ji ber ku ew Kurdin tûşê êrişê bûne lê ji ber ku ew normal e di rojana jiyana rojana de tiştên wisa di navbera karker û karsaz da çê dibe em hemû pê dizanin ku ew nerast e lê tiştê xirab tiştê mixabin tiştê herî xirab ji aliyê Kurdan ve ji aliyê siyasetê Kurdan ve jî ew mesele ji naveroka xwe hate vala kirin rastiya vê meseleyê hate manipüle kirin hate revîze kirin û lewra îddia mirov dikare bike ku heya ku Kurd rastiya ku ji ber Kurdbûnê tûşê êrişê dibin heya ew dernekevin ortayê heta heya di raya giştî da li ser viya em bêjin raya giştiyekê xort neyê çêkirin li ser neyê problematîze kirin ew problem neyê derxistin holê ku ew nakokî di esasê xwe de nakokiya Kurdbûn û Tirkbûnê ye heya ew dernekeve ortayê ew êdinkirin ew anormalkirina nasnameya Kurd jî vê her serdest be mixabin em siyasî yani partiyên siyasî Kurd jî temsîlkarên siyasiyên Kurd jî bi taybetî ku îro dibin bandora PKK denin ew jî dibin alet ji bo vê bincilkirina esasa naveroka nakokiyê çima ew mesele ew qas giring e çima em divê veka ciwat veka komelgehekê Kurd veka siyaset veka medya veka entelektüel divê vê meseleyê bikin meseleya herê aktüel ku li ser viya em ê mobilîzasyonekê çekin evê vê problemê her di ser rojevê de bihêlin çima ji ber ku koletî û azadîbûna me di jiyana rojane de veşartiye di rûtîna jiyana rojane de îro em yan wek nasname yan jî wek êdin yan wek însanên normal legîtîm yan jî wekê anormal tên bi bûyerên wisa bi bûyerên wisa di jiyana rojane di rûtîna rojane de em tên înşa kirin eger dewlet êrişê bibe me eger dewlet bi ew sîstema xwe ya normatîv ya evkê xwe ya siyaseta xwe ya hiqûqa xwe
ببجه کو کرد خرابن کرد انسان نباشن بگومان اویا ریاکسیون که پر توجو دجوار و پیدا بکه لگوا کو اف دجیان روزانه ده هر روزانه ده وکر ببر روتین او اخافتنن ببی آوایی ببر روتین وگاوه ام بلیو دمینن وگاوه ام لسر وان به های دمینن ام لسر وانا ناینن روژه و چاقی او اریش حقارت ظلم رنجیده کرن لسر اکی که چه دبه او نفس وان سربرزی وان اونور وان شرف وان ناموس وان ته شکاندن گاوا کو شرف اونور سربرزی مروه که گروپه که ته شکناندن او ادی دناف ترسیدا دناف ستاتویا او بحث کو ما هفته بوری کر دناف بندستی دا هر بمینه جبر کو بندستی سردستی چوا کو هفته بوری دا مگو یعنی بری هر تشتی روشا روحیه روح بخویه روشا گیان بخویه اگر او گیان سربرز نبه اگر او گیان شخوا رازی نبه دناو خدا شخوا پی باوری تو نبه وگاوه او نکاره آزاد به جبوکو اوش اونورو سربرزیا مروین کرد نیش کناندن دوی هفگرتنه که کمالگهی یا پر خورد هبه دوی او پروبلم بین روژاوه ده هر تم در روژاوه ده او پت لسر کیجان کرد لکودره چه حقارت ها تکرن چه رنجیده ها تکرن چه تجاوز ها تکرن دوی به یک دستی کمالا کرد کمالگه ها کرد را به سر پیا تنی او ببی آوایی ام دکارن او رومت و شرف آخه یا نتوایتی بپارزن ام بوی آوایی دکارن نشان بدن که ام جوان ناترسن او کسی که ظلم جوان راحتیه کرن او جی ایدی وگاوه و نترسن لور پروبلمات ترس دوان حقارت و ترساندنا او کدا ترساندنا دا رنجیده کرنا دا yani armanca hedefa her serekeye yani tişte ku jandarmen karabika carna kesin sivil be avayı dikin u ev de rutina rojane da nayin ditin beriku es ser ev ke peywem ser edin kirine mesela edin kirin tegaha edin kirine تخازم لسه دو تایبەتمەندیên devleta Tirk bi têkoşîna wî li hember Kurda da du stratejiya wî îro bînim rojevê. Yek ev e ku ev di dualizma düzen û kaos êde stratejik daniye temsilkare düzen yani kosmosi tişte normale devleta Türk buxaya ev rasyonele ev akli universal ilim u pozitivizmiye ya hukukiye in ku dijî vê devletê radibin in ku rexne dikin in ku problema çê dikin in ku ferqiyeta wan ji vê homojen tekneteviyetiyê ew standarta ku ew dixwazin deynin in ku dijî viya derdikevin ew temsîlkarê kaosê ne ji çêbûna komara Tirkiye heya niha hûn gotinan tehlîl bikin gotinan binêrin hemû in gotinên ku etiketên ku demxeyên xirabên ku li ser Kurda
سر ایدنتیتتا ناسنامه انتبایا کردان هاتیه کرن همو دیگهن سمبولن اتیکتن نازناون کاوس هنه اشقیا ارتجاع تروریست kesin dız kesin kaçakçı kesin mafya kesin همو tiştin ku dijyana kurda da لسر kurda te ev kirin veka ev dubenditiye yani Türk bun medeni buna normal buna hukuk buna edince ev ki ev tişta ku ev kurguya ku ev projeye ku stratejiye ku devleta Türk veka ideoloji veka strateji daniye siyasete kadar dibere de belki bizora devleti çedibun li anaha ev tijaliye hamu Türkan ve çepin wan liberali wan entelektüeli wan herkesi wan via vakt dibin ev gotuna wan içselleştirmiş kirne ya xwe yani egdi de mecya wan daya mantalite wan daya zihniyet wan daya yani hamuyan tabi liber du tişteye yani gavaku yani tegehin duyem eku az xazım liber ev bikim ev kaşi yeki norm u jiyana real praktik ya rastı gavaku mirof sistema normatif yani norman binire xabatavani entelektüeli binire ideolojiya wan binêre, programa wan binêre divarê teorik û normatif de bi rastî ew hemû insanên pir qencin siyaseta wan pir qence mafê insanan ev dikin mafê ferqiyetan dibînin carna ji bo heywana ji bo pisîka dikarin seheta bigirîn ew bikin براستی دیواری نورماتیو دا لترکیه پیشکتنه که اوسا مدنی هیا دیواری تئوری دا دیواری نقل کرنا او مدنیت روجوایا وکا اپیستیمولوژی وکا زانین لگاوا کو وره سر پراکتیزه کرنا بیا سدی ست لور د پراکتیکه دا اوه جبو کردان و بهانه که ورک پیدا کرن مثلا قنجوانی هری باش هری او یکو تکوشین دده که همو زاروک به مافی زمانی زیکماکی هفه تکوشینش بو هر کسی دده لی او تش گاوا کوره اجرا کرنا بو کردان و سدی ست راستی وان هاتی کسی نوس هاتی اوه ایلم بحانه که پیدا بکده پراکتیکه ده چه بجه یا زمان کردی نه یک زمان که امی پرورده پی بکن ما نتنین نویسه که ایوان املای که وان تونه که امی او که وان بکن ما کرد بخواهش خواه ناخازن یعنی آوایا seçmeli dersme edani کرد بخواه ناخازن چند کس دچن ما مستتنه که یعنی امی زمانی کرد یعنی ده پراکتیکه ده ده اجرا کرنه ده ده realize کرنه ویده سدی ست و استنگک درخن کو پیشیاوی بگرن لبرا پر جاران انسان ما عجب مایی دیمینن دبین یا چما گاوا کو مثلا از واری سیاسی دا بیجم چما گاوا کو پارتیه که ترکان ده مخالفت دایه سیاستی که نورمال او دیگه دبیجه از مافی کردان او بکیم او سنابه چوا ام او با انسان حقیوان ام استندیه و یا
حقوق يونيفرسال جي او مفاد دوان او حقواني طبيعيه او كيا لقوات سر حكم بون يعني اجراءاتيه دما اجراءاتيه او دما تيوريكيا نورماتيفي خلاص بويا ادي دبيت سر حكمي دبي اجراءاتها بكي اخفتن تاني تيرناكن قوات سر اجراءاتي او ويغاوي امين بروبلم انقول لبر ناكوكيه كي شيزوفرينيه كي د منتاليتيا سياستا ترك بالتماوي يعني كاركترستيكه تايبتمنديه حمويه قشتيه كاركترستيكه اوسا هي كو او دنوبرا نورماتيف تيوريك يا ابستيمولوجي و براكتيك يعني جي امبيجن جيرا انتولوجي دا دناف شيزوفرينيه دن اللي طبي او جاليه ما وك شيزوفرينيك جاليه وان او دزانن تشدكن او براغماتيست جاليه وان او جبو استراتيجيه وان اويا ليكيرا فونكسيوناله جبركو او تكنتواتيه بدكن تكنتوا هوموجينيا دولة بوني داويدا دخازا باقش بونيا باقش كولتور باقش مورال باقش او كواكو باقش دبجن باقش دناو نينوكا دا بكن او يا هناك تكارن بجن وكا معناها بوليتيك دا اريانيزم يعني تورانيس شيء اساس تقليد اريانيزم دكن وكبجي نژاد باقش وكبجي كولتورا اتنيكيا يا خاص انكو بستاندارتي لهوناكن او وكا انسان بيس انسان خراب انسان kaosi otomatik dediytin. Lever problemeke dve kontekstida, problemeke dve çerçeveyde, problemeke pirmezin dijyana me de heye. Dijyana Türkiye'de heye ku em dve ya fark bikin. Yani edi ev mesele birasti mesele nijat peresti. Ji îro şunda ev ya prognozê min tahmîna min ji îro şunda لهمبر کردا و جهر وقتی زیادتر و بلند ببه و هر روش اما حقارت رنجیده کرن تجاوز اریشن به وی آوایی لهمبر کردا و راست بید چما جبر کو یا راستی مروف دوی بجم ایدن اکو شیطانی بونه yani ایدن اوه کو لگور و düzeni dije ve düzeniye yani edin jaliye nasnamaya serdes ku nasnamaya serdes veka xwa qenç baş rind xoşik normal were lanse kirin were bide kabul kirin dve jera xrab hebin yani ev veka diyalekta xwa xrab kiye xrab yani xrab tişteki abstraktet, xrab ne yani Kürt realiteye Kürt nine evya nerina Türkaya li ser Kurdaya. Yani ev dvi varî de ez dixwazim niha bibêjim piçek çavderiyê min serviya heye ji xwe ew bûyerên davê jî ev ya nîşan didin bi rastî êdî mirov dikare bêje dijyana rojaneya sosyal de Türk heman bêjî bune weka kurdologek popüler. Yîro ew ji me bêtir li ser kultura Kurdî, li ser örf û adeta Kurda, li ser tiştên Kurda bala xwe dane ku jê bi rastî tiştên ku ji wan re lazim e weka êxirab di nav Kurda de dikarîbin peyda bikin ta ku viya bikin stereotîp weka bikin qaliba
قالبا لسر ناسنامه و انتبایا کردان جبر کو ایرو دجیانا روزانه ده دناوبرا کرد و ترکا ده شرکی هری مزن اوه کو کی لسر کی انتبایا که چوا انشا دکه جگو ویاجی براستی ترک دوی واری ده قاوا دبیجم ترک قصدا من نه فقط سیاست و دولتیه yani Türk dijyana rojane da ez sivil xebate ki pir aktif dikin û siyaseteke mezin dikin. Yani îro tesewwura wan li ser Kurda her roj dijyanê de weke ê xirab tê înşa kirin. Ev ya çima wisa dikin? Mesela muhalefeta Türkiye sosyal demokratan dema xwe de digotin Kurdino ew ne yani mafê Kurdan mafê etnik nexwazin hûn bi vî awayî çawa ku an hanin hûn hemvelatiyên yekemin eger hûn ji xwe re mafê etnik bixwazin vêgavê hûnê bibin hemvelatiyê duyem yani ne insanên ê yekem niha piştî ku gotina Kurd di ewka şêveyekê ji dema înkarbûnê weka ez jê ra dibêjim yani dişliyara qebûl etme yani bi qebûlkirin lê li dîsa li dervehiştin ew qebûlkirin û li dervehiştin dike ku di rojane de bi rastî li ser Kurda heman bêjî viya bidin qebûlkirin ku wa me ji were got hûn xwe ji Tirkan Tirkbûnê cuda nekin gava ku cuda bikin waya îş ji bo we vê xirabtir bibe hûnê bibin êdin weka Ermeniyan êdinan weka çi bêjim yani tiştê herî sembola herî xirab êdinê herî xirab pîvana xirabbûnê kîjane hûnê bibin weka wan û bi rastî di jiyanê de aniha bi taybetî ew warên qaşo herêmên Tirkiyetiyê paqij yani êku paqij ew jî hûn zanin ji herê zêde ji goçmenan pêk tê divan waran de ewa di praktîkê de stratejiyek wisa li kar e yani em ê wisa bikin ku erê hûn Kurdin lê hûn nikarin di raya giştî de ji anormalbûnê ji êdinbûnê pêve tiştekî din bin yani hûn ew nekin ku hûnê bibin nasnameyeke alternatîf li Tirkiye nasnameyeke alternatîf ya normal ya weke neteweyî ya weke kulturî ku ew jî navendekê wî heye sîstema nirxên wî hene kultura wî heye neteweyeke em nahêlin ew bikin ev ya hemû ew heqaret ew rencîdekirina rojane ew stratejiya ku li jiyana rojane de li kar e hemû ew e ku pêşiya netewebûna Kurd bigire lewra dibêjim ji îro şûnda ew nakokî vê bibe nakokiyekê herê berfire herê tûş herê bi şiddet û herê bi şidandî lewra ku problemê wan ew ê ku ötekî bûn êdin bûn weka Ermenî weka Yahudî weka Rûm weka ev yani ya rastî di jiyana rojane ya Tirkiyeyê êdî ew risk nînin yani li ser homojeniya tekneteweyetî nerîskin alternatîvek tenê heye rîskek tenê heye li ser homojenitiya tekneteweyetiya Türk ew jî prosesa netewebûna Kurdî ye yani aniha min bala xwe de ew keça Kurd ku ew
Türkiye Nijat Peres Erişe Bribu Ser ve Jiniki Ledida bi safitiyekî bi dilpaqijiyekî pir ecêb digo me fehm nekir em nizanin ji bo çi ji me hez nakin ji bo çi ji me nefret dikin me çi kiriye me xirabî nekir ji wan re ji bo wan me kar dikir yani şoke bûbûn çima şoke dibin ji ber ku em entelektüelên Kurd, siyasetmedarên Kurd rastiya nakokiya Türk û Kurdbûnê em ji milletê xwe re îzah nakin. Milletê me nizane ku ew wek ji bo Tirka, ji bo dewleta Tirk, ji bo netewe û ji bo hemwelatiyên Tirk Kurd weka rîsk tên dîtin, weka tahlukatên dîtin, weka xeter tên dîtin. Yani ji zarokê Kurdan bigire heya heftê salî wan. Weka xeter tê dîtin. Bawerî ji Kurda re tune ye. Ew dibin ku vê daviyê lêkolînek sê lêkolînerên girîng min ew kir du ji wan Kurdin yani eslê wan Kurd e lê yek jî biyanî ye ku li Stenbolê lêkolîna kiriye. Piştê ku navê Kurd qaşo hate qebûlkirin û piştî projeya Tirkiyeyî bûna siyaseta ew xeta serdestê ku nav Kurda de ye ku qaşo Kurda temsîl dike Tirkiyeyî bûnê di nav cîvata Türk de dijmintî û nefret li hember Kurdan zêdetir bûye. Di mesele Tirkiyeyîtî de wisa tê îzah kirin. Türk viya weka hîle, weka teqiye, weka fêlbazî, weka entrîka tê fehm kirin. Yani weka qurnazî, weka rovîtiya Kurda ev dikin. Û ditirsin ku di encama vê hîlekariyê de ku xwe qaşo ji Kurdistanî bûnê ew kirine daxistine êdî bûne Tirkiyeyî, êdî partiyekî Tirkiye, êdî nasnameya Kurdî ev nakin, ji wan re nenavende. Ew ditirsin ku di encama viya de perçeyek ji Tirkan bixapînin û Kurd hedefên xwe pêk bînin. Yani rastî em dizanin ku Türk yani Kurdê me di mesele ewkê de di mesele Tirkiyeyîtî de pir û pir samimî ne. Li ew tiş ya aliyê raya giştiya Tirka we bi vî awayî nayê ev kirin, nayê dîtin. Ewan hêdî ez têm ber bi daviya evkê xwe axaftina xwe lê gelek ya rastî divê ewkê de divî varî de tiştenin. Heta min ew mesele weka têgeh teorîk êdinbûn çi ye min ewa serviya behs nekir. Ya rastî ez ecebmayî dimînim hin cara siyasetmedarên salan siyasetê dikin divî varî de divê meseleyê de pir ewkin pir eceb difikirin pir sosret difikirin. Dibêjin erê ya tabii ki çima em qebûl bikin em êdinê nasnameya Tirkan. Hevan êdinbûn ne Kurd bûne. Ne Kurd bûne ku em xwe çawa tesewwur dikin. Êdinbûn ji aliyê Tirkan ve Kurd çawa tê xwastin. Êdinbûn ew e. Yani anormalîzekirina, negatîvkirina
pozitif buna nasnamaya Türk. Yani kesin ku neteveperverin ev nasnameyi çava seri xwe tesevvür dikin veka Kurda, veka normal, veka serberz, veka nirxên kulturên baş û pozitif êdin ne ew kese. Êdin ew kese ku çawa min mesela dijayetiya kosmos, düzen û kaosê da xwast îzah bikim. Êdin nesneyê, objeyê ew kaosê ye. Ji aliyê temsîla rasyonel ya düzenê divê were îslahkirin, divê were îdarekirin. Êdin nikare teleba mafa bike. Ev anormal e. Divê kirdeya serdest her daim wê îdare bike. Êdinkirin maf standine, maf jê standine. Li vir bêguman divê em bibêjin ku Mustafa Kemal tiştekî mekanîzmayekê pir baş ji bo netewaya xwe pêkanî. Hûn dizanin ku Tirkbûn Tirkiye di rojavayê de îmaja xirabiyê bû, kaosê bû, anormaliyê bû, wahş bûn. Mustafa Kemal got ku ya bi gotinekê din, yani ne ku got lê kir ku belê hûn baş dibêjin, yani di civata rojhilat de anormaliyekî wisa heye, nemedenîbûnekî wisa heye. Lê waye em rasyonel, normal em êdî birêya modernîteyê me dewlet çekir, em cumhuriyetê çekin. Êdî em ne şerqê wenin lê em ji xwe re şerqek çêdikin. Yani heta mirov dikare bêje weka sembolîk jî ku navê min Kurdistan kirin rojhilat şerq ew ya tabii dema İttihat Terakî û çawa de bû piştî Abdulhamîd. Divî de bi rastî êdinkirin, yani ew sîstema dualitiyê de, yani nasnameya pozitif û nasnameya anormal ew weka coğrafik, siyasî ya vê stratejî, navê vê stratejî. Min got ku ew nakokî berberî ya esas ya di navbera Kurd û Tirkan de ji îro şunda vê bêtir vê were zelalkirin û net vê were dîtin ku bi rastî sereke nakokî ye. Ve her roj em ne tenê li Tirkiye, li Kurdistan, Bakur, li heremê em ê bibînin ku du hêzên netewî her roj hem di jiyana rojana de hem siyasî de ew ê bên dijî hev, ew hev. Li vir wazîfeyeke mezin dikeve nav rewşenbîr û siyaseta Kurd. Ez pêşniyar dikim ji sibê direngtir divê siyasetmedarên Kurd biçin ba li gundê kelek bi bavê malbatê piştgiriya ku ew ne tenê ne bila netirsin milletê Kurd paş wan de ye ya nîşanê Tirkiyeyê bidin, nîşanê dünyayê bidin. Êdî êrişek li ser Kurdekê
ne gavaku bitaybeti gavaku dibe edi mala raya geçti ya kamu alani ya civaki edi netene problema ev kesane problema me ya netevibun problema me ya nasname ya me şeref u namusa me eğer em dve encam ede hem ev ku em bitirsin vega ve yarastê em dibe behsa nasnameya netevi ya Kürt nekin behsa edinbûnê yani ötekîbûnê yani anormal bûnê bikin çawa ku ev bi diskursa xwe bi stratejiya xwe bi polîtika xwe ji destpêka komara Cumhuriyetê heya niha veka şeytanî kirina me danîne veka program veka proje veka tasarım evê ser divî hedefê xwe de dibe hedefa xwe de evê ser bikevin. Hevalno min îro bernameya min xilas bû ez spasiya her kesî ku temaşa min kir gelek spas dikim piştê bernameya min bernameya roza heye hunermendeke Kurdekî rewşenbîr ya hêja Serhat Bapîr wê beşdar bin ji çarpel medyayê veneqetin bila bernameya Roza û Serhat Bapîr temaşa bikin min serê ve êşand bi gotinên ew problem yani min işê min ez sosyologum işê min ev problema derxim lê Roza ve problema aniha serrasttir bike. Gelek spas dikim heta bi bernameyekê din bimînin dê xêr û xweşiyê de.